radim najomiljeniji kolač ikad. A inače sam prvi put taj kolač jela kod Ivanke, prijateljica od moje mame. Ivanka Jeftić, jedna predivna osoba koja je jako fino kuhala. I znači moram kredit za ovaj kolač koji svi vole dati teti Ivanki. Neki dan sam u Dežmanovom u antikvarijatu naišla na kuharicu tete Ivanke, tada se ona zvala Ivanka Karačić. Mislim da je u to doba, znači u 70-ima i 80-ima bio u svakoj skoro kući inventar uz Miru Vučetić ili Diku Marijanović Radicu i tako. I moji su im roditelji čak bili vjenčani kumovi njoj i njenom suprugu. Tako da smo i s tim bili vezani, nažalost Ivanka nije s nama, a ja je se jako često sjetim svaki put kad radim ovaj kolač. Tučeno vrhnje za šlag, samo znači vrhnje, bez šećera. Sav šećer u ovom kolaču je u ovoj meringi, znači u snijegu od bjelanjaca. I sad ću posipati jagode. Sad ću malo te jagode utisnuti u šlag da mi bude lakše zamotati. Evo ga. I sad se reže ovako šnite, a ja ću sad staviti malo u hladnjak da se stisne.